음, 예, 역대상 강의는 그 사무엘상부터 우리가 좀 이해를 해야 되는데요. Шаштар номыг ойлгоё гэвэл Самуэль номноос хэлэх хэрэгтэй. 예, 사무엘상은 사울의 역사입니다. Тэгээ Самуэль 1-р номноос хэлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд энд Саул хааны түүх бичигдсэн. 예, 사무엘 하는 다윗의 역사라고 할 수 있고요. Тэгээ 2-р Самуэль дээр болохоор Давид хааны тухай өгүүлдэг. 열왕기상은 솔로몬의 역사. Хаадын дээд ном дээр Соломон хааны тухай өгүүлдэг. 네, 열왕기하는 이스라엘과 유다 열왕들의 역사. Хаадын дэд ном дээр Израиль болон Израилийн хаадуудын тухай өгүүлдэг. 그 다음에 지금 우리가 공부하려고 하는 이 역대상은 족보와 다윗의 일생. 또 다윗의. Тэгээ одоо бидний үзэж байгаа Шаштрын дэд номон дээр энэ хаадын ургийн тухай гарч байгаа. 네, 다윗의 죽음까지. 다윗의 үхэл хүртэл гарна. 그 다음에 이제 역대하는 솔로몬과 그 열왕들에 대해서 또 기록하고 있습니다. Шаштрын дэд номон дээр Соломон болон түүний өвгүүдийн тухай гарна. 그래서 이 역대기가 굉장히 중요합니다. Тэгээ Шаштрын ном бол маш чухал ном. 네, 역대기를 보통 이렇게 설교하는 것은 좀 쉽지가 않아요. Шаштрын дэд номоор сургаал заахад нэлээд амаргүй. 네, 역대기를 잘 이해하시고 이 말씀에 큰 은혜를 받게 되면 Шаштрын номыг сайн ойлгоод энэ номоор их 이해되вэл 그 참 하나님 이 설교하기도 좋은 귀한 말씀이라는 것을 알게 됩니다. сургаал заахад үнэхээр гайхамшигтай бурхны үгээ гэдгийг ойлгох болно, мэдрэх болно. 네. 그래서 이제 그 역대상하를 공부하게 되면 Шаштрын дэд номыг сураад 그 사무엘서에 있는 말씀과 열왕기서에 있는 말씀을 다 같이 이렇게 공부할 수 있는 기회가 생깁니다. Шаштрын номыг ерөнхийдөө бүхэлдэн сурах юм бол Самуэль ном болон хаад номуудыг ойлгох боломж бий болдог. 예. 역대상을 기록하신 분은 에스라 선지자로 추측합니다. 에스라. Шаштрын номыг бичсэн хүнийг Езра иш үзүүлэгчээ гэж үздэг. 네. 주전 456년부터 456. манай эртний өмнөх 456-аас 그리고 주전 444년까지 444 on 그 사이에 이 말씀이 기록된 것으로 추측합니다. Энэ онуудын хооронд Шаштрын ном бичигдсэн гэж таамагладаг. 역대상은 29장까지 있거든요. Шаштрын дэд ном нь 29 бүлэгтэй. 뭐 어디까지 나갈 수 있을지 잘 모르겠지만 부지런히 한번 나가 보시자고요. Тэгээд бидний хувьд яг хэдгээр бүлэг хүртэл үзхийг сайн мэдгүй. Гэхдээ ямар ч байсан хичээнгүйл ингээд хичээлээ үзцгээе. Шаштрын номоос судалцгаая. 역대상 1장은 그 아담의 족보에 대해서 기록하셨습니다. 아담요? 아담. Шаштрын дэд 1-р бүлэг дээр Адамын өөрөөдмийн тухай гарч байгаа. 네. 1장 1절을 보세요. нэгийг харъя. 아담, 셋, 에노스가 나오죠. 아담, 셋, 에노스 гарч байна. 아담은 그 하와와 결혼을 했죠.
Адам Еватай гэрлсэн 남자 한 사람, 여자 한 사람입니다. нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй байгаа. 남자와 남자가 결혼한 것도 아니고 여자와 여자가 결혼한 것도 아니죠. Эрэгтэй хүн эрэгтэй хүнтэйгээ гэрлээгүй, эмэгтэй хүн бас эмэгтэй хүнтэйгээ гэрлээгүй байгаа. 네, 사람들이 가난하고 먹을 것이 없으면 Хүн ингээд хүнд хэцүү, идэх хоолгүй байх юм бол 이런 성적으로 타락하는 면이 적을 수 있습니다. энэ бэлгийн амьдралын тал дээр тэгж бампуурах тийм явдал нь бага байдаг. 네, 배가 고프니까요. Ээ? 배가 고프니까 Яагаад тэгэхээр гидсэн өсөглөн байгаа учраас 힘이 없잖아요. ингээд бие нь хүчгүй, хоол идээгүй болохоор 근데 이제 배부르게 먹고 харин гидсэн цатгалан 또 모든 생활이 풍요로워지면 амьдралын хувьд бүх зүйл нь хангалттай болвол 사람들은 급속하게 이 성적으로 타락하게 됩니다. хүн энэ бэлгийн тал дээр их жоохон тийм 그래서 давхаар үүддэг гэх юм уу? 남자와 남자 간에 이 연애를 하고 여자가 여자끼리 연애를 하고 тэгээд эрэгтэй хүн эрэгтэй хүнтэйгээ нөхөрлөх явдал гарч байгаа. Бас эмэгтэй хүн адилхан эмэгтэй хүнтэйгээ нөхөрлөх явдлууд 그런 이제 성적인 타락으로 들어가는 거죠. тэгээд энэ сүнсний хувьд сүрч байгаа гэсэн. 이미 성경 역사의 고대 시대부터 이런 일은 반복돼 오고 있습니다. Тэгээ Библиэлд харах юм бол бүр эрт дээр үеэс ийм завхаарл Библиэлд бол байдгаа. 창세기에서는 소돔 고모라가 그런 성이었죠. 도시였습니다. Эхлэл номон дээр Содом Гомора тийм завхаарсан хот байсан. 마태복음 24장에서 보면 노아 시대에도 그와 같은 타락한 성적으로 타락한 시대였죠. Тэгээ Матай 24-р бүлэг дээр харах юм бол Ноагийн үед бас тийм завхаарлын үе байсан. 또 역사적으로 로마 시대나 Түүхийн хувьд аваад үзэх юм бол Ромын үе, 헬라 문명, Хелла Грек, 그리스 헬라 문명, Грекийн үе, Грек хаанчилж исэн үе. 그리고 우리 죄송한 얘기지만 몽골도 마찬가지입니다. Тэгээ жоохон Монголын хувьд бас яг ялгаагүй. 몽골도 세력이 강해졌을 때 성적으로 타락했어요. Тэгээ Монгол түүхийн явцад их хүчтэй үе байсан тийм ээ. Тэгээ тухайн үедээ бас юм завхаарл. 그래서 이제 나라가 분열되기 시작했죠. Тэгээд тэр хүч суларч улс задарч бутарсан байгаа Монгол. 여기 뭐 대한민국도 마찬가지입니다. мэдээж бас Солонгос улсын хувьд бас ялгаагүй байгаа. 성적으로 이제 타락하게 되면 하나님의 심판이 반드시 따라오게 됩니다. сүнсний хувьд ингэж завхаарл бий болоод сүнсний хувьд ингэж дороотолд ордгоо. 네, 지금 시대는 10계명 중에서 제4계명과 7계명이 중요한 그런 시대를 맞이하고 있습니다. Тэгээ яг өнөө үеийг харах юм бол Бурхны өгсөн 10 хууль байгаа. Энэ 10 хуулийн 4-р хууль болон 7 дахь хууль яг одоогийн үнэгийн үедээ ингэж баг нийцж 하나님께서는 아담과 하와를 이제 짝지어 주셨죠. Бурхан анханасаа бол Адам Еваг хос болгож бүтээсэн. 그래서 거기서
가인과 아벨이 태어나게 되었습니다. Тэгээд тэднээс Каин, Абель гэж үр удам бий болсон. 그리고 가인이 이제 아벨을 죽이는 살인죄를 범하게 되죠. Үүний дараа Каин, Абелийг алж байгаа ингээд аллаг бий болсон. 그 다음에 하나님께서 아벨을 대신해서 에노스라고 하는 이제 자녀를 주시죠. Тэгээд бурхан Абелийн оронд Енош гэж үр удмыг өгсөн байгаа. 창세기 4장에 가면은 Эхлэл 4-р бүлгээр харах юм бол 아담의 그 셋째 아들 셋이라고 하는 아들이 나오는데요. Адамын 3 дахь хүү Сет гарч байгаа. 4장 25절에 4-ийн 25 дээр 셋이 태어나고 Сет төрөөд 창세기 4장 26절에 26 дугаар ишлэл дээр нь 에노스라고 하는 셋의 아들 아담의 손자가 태어납니다. Енош гэж Сетийн хүү Адамын одоо юу лээ? 손자. Сетийн хүү төрж байгаа. 그래서 지금 이제 역대상에 기록되어져 있는 이름은 Адамын ач хүү төрсөн. Тэгээд энэ шаштрын ном дээр гарч байгаа нэрүүд 그 하나님의 구원 운동의 중요한 인물들을 이제 기록해 놓으신 겁니다. шаштрын ном дээр гарч байгаа бидний харж байгаа энэ нэрүүд болохоор бурхны авралын тэр том ажилд 아담이 орсон нэрүүд байгаа. 첫째는 이제 아담이고요. Нэгдүгээрт нь Адам, 그다음에 두 번째는 이제 셋이 중요하고요. 셋. хоёр дахьт нь Сет бас чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. 그다음에 셋의 아들인 에노스. Тэгээд Сетийн хүү Енош. 에노스 때 비로소 하나님의 이름을 여호와의 이름을 부르게 되죠. Тэгээд Еношийн үеэс эхлээд бурхны нэрийг дуудах болсон. 그다음 2절에 보면은 게난이 있고 마하랄렐 야렛이 나오죠. Тэгээд 2 дугаар ишлэлдэр Кинан, Махалалел, Яред гарч байгаа. 그다음에 3절에 에녹이 나오죠. Тэгээд 3 дугаар ишлэлдэр нь Енох гарч байна. 에녹은 아담의 7대 손입니다. 7번째 7대 손. Енох нь Адамын 7 дахь үр удам байгаа. 창세기 이제 5장에 나오는 인물인데요. Эхлэл 5 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 이 족보가 좀 지루할 수 있어요. Тэгээд энэ уг гарал жоохон ядаргаатай санагдаж магадгүй. 저는 그 어렸을 때 역대기를 읽으면서 굉장히 힘들었어요. Би бага байхдаа энэ шаштрын номыг уншиж хагаад хэцүү байсан. 정말 족보가 계속 6장까지 계속 족보가 나오거든요. 6 дугаар бүлэг хүртэл дуустлаа 6 дугаар бүлэг дуустлаа энэ үр удмын тухай гарч байгаа. 근데 이 족보를 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. Гэхдээ энэ удам судрыг ойлгох нь маш чухал. 몽골도 그 족보가 있나요? Монголд ийм удам судар байдаг үстэй. 네, 있어요. 그 한국에도 그 지금은 그런 뭐 족보를 따지진 않지만 Солонгос одоо энэ удам судар гэдэг нэг хайхтар авч үзээд байдаггүй. 그 집안이 어떤 집안이냐. Гэхдээ тэр ямар үр удмынх вэ? 네, 그 아버지는 어떻고 Тэр өвөг эцэг нь ямар юм? 할아버지는 누구시고 өвөө нь ямар хэн байсан бэ? 그런 걸 이제 따질 때가 있습니다. гэж бас жоохон харж үзэх үе байдаг. 에녹은 그 365년을 살았는데요. Енох 365 жил амьдарсан. 예. 그
4살까지 자녀가 없었어요. 64 нас хүртлээр өөрөө хүүхэдгүй явсан. 65세인데 자녀가 없이 살다가 65세에 아들을 낳았죠. Тэгээд 65 настайдаа хүү төрүүлсэн. 창세기 그 5장 21절부터 그 내용이 나오는데요. Эхлэл 5-ын 21-ээс энэ зүйлийг харж болно. 65세에 무두셀라라고 하는 이제 아들을 낳게 됩니다. Енох 65 настайдаа Метуселаг төрүүлжээ. 65세 낳았어요, 아들을. 65-таа хүү төрүүлсэн. 65세도 아들 낳을 수 있죠. 65-таа хүүхэд төрүүлж болно шүү дээ, тий. 네. 이번에 우리 한국에 어떤 분은 76세인가 아들 낳았어요. Тэгээд саяхан 76-тай нэг хүн энэ Солонгост хүү төрүүлсэн 76-тай хөгшин хүн. 뭐 여자는 젊은 여자래요. Тэгээ эхнэр нь болохоор залуу эмэгтэй гэсэн. 여튼 뭐 건강하면 자녀를 낳을 수 있죠. мэдээж эрүүл чирэг байх юм бол өөр хүүхэд төрүүлж болно. 근데 이제 그 에녹은 65세에 첫째 아이 무드셀라를 낳은 거예요. Гэтэ Енохын хувьд болохоор 65-таа анхныхаа хүүхдийг төрүүлсэн байна. 무드셀라를 낳고 300년 동안 하나님과 동행하며 또 자녀를 낳았어요. Тэгээд Метусайлаг төрүүлснээсээ хойш 300 жил бурхантай хамт явж үр хүүхдүүдтэй болсон гэсэн. 그러니까 가정 생활하는 거, 결혼을 하고 자녀를 낳는 것이 우리가 신앙 생활하는데 지장을 준다는 것은 맞지 않는 말입니다. Тэгээ энэчнээс харах юм бол гэр бүлтэй болоод үр хүүхдтэй болж хүүхэд төрүүлнэ гэдэг нь бурхантай явж байгаа, бурхантай хамт байхад саад дотор учруулдаггүй гэдгийг харж болно. 천주교의 뭐 신부나 수녀는 결혼 안 하잖아요. Тэгээ католик урсгалаас харах юм бол тэнд байгаа тэр нөгөө эмэгтэйчүүд католикийн хүмүүсүүд хором хийдэггүй, хүнтэй суудаггүй те. 네, 그것은 금욕적인 그 잘못된 신앙입니다. Тэгээд тэрийг харах юм бол жоохон буруу итгэл байна. 하나님께서는 결혼하고 자녀를 낳고 가정 생활하면서도 하나님을 잘 섬길 수 있다는 것을 에녹을 통해서 가르쳐 주셨어요. Тэгээ бурхан Енохоор дамжуулан гэр бүлтэй болж, үр хүүхдтэй болж, үр удам төрүүлээд бурханыг дагах явах боломжтой гэдгийг Енохоор дамжуулан харуулсан. 무두셀라를 낳고 300년 동안 하나님과 동행하면서 자녀를 낳았다. Метуселаг төрүүлснээс хойш бурхантай хамт 300 жил явж үр хүүхдүүдтэй болсон гэж. 근데 그 에녹의 믿음이 너무 좋아가지고 하나님이 그 에녹을 참 귀하게 여기셨던 것 같아요. Тэгээ Енохын бурханд итгэл нь үнэхээр сайн байсан юм шиг байгаа. Тэгээ бурхан Енохыг үнэхээр эрхэмд үзчихсэн юм шиг байна. 그래서 에녹은 죽음을 보지 않고 하나님께서 에녹을 데려가셨습니다. Тэгээ Енох үхэл гэж юу гэдгийг үзэлгүйгээр бурхантай хамт дээш бурхан түүнийг авч явсан гэж. 성경에서는 이제 죽지 않은 사람이 나오죠. Библиэлд үхэл үзээгүй хүмүүсүүд гардаг. 저체 이제 에녹이 죽음을 보지 않고 하나님께서 데려가셨어요. Нэгдүгээрт нь Енох үхэл үзэлгүйгээр бурхан түүнийг дээш нь авч явсан. 또 누가 있습니까? Өөр хэн байдаг вүлээ? 엘리야 선지자가 있죠. 엘리야 선지자 하나님께서 Ели 예, иш үзүүлэгч байгаа.
데려가심으로 엘리야의 무덤은 땅에 없습니다. Тэгээ бурхан түүнийг авч явсан учраас Элигийн шарил энэ газарт байхгүй. 그래서 이제 성경에서는 유다서 1장 14절에 유다서 1장 14절 Тэгээд шинэ гэрээ Юда 1-ийн 14 дээр харуул 요한계시록 앞에 있죠. Илчилт номын урд байгаа. Юда 1-ийн 14 1장 14절에 아담의 7대손 에녹도 이들에 대해 예언하여 말한다 그랬습니다. Адамын 7 дахь үе Енох тэдний тухай иш үзүүлсэн гэж гарч байгаа. 아담의 7대손 에녹. Адамын 7 дахь үе Енох гэсэн байна. 그다음에 이제 무두셀라가 나오죠. Тэгээд дараа нь Метусела гарч байгаа. 무두셀라는 에녹의 아들이죠. Метусела нь Енохын хүү. 네. 남슬의 자우씨 노트북을 조금만 돌려보세요. Намсраа зав ихтэй ноутбукээ жоохон хажууд чинь харуулаач. Биш ээ. Нүрэ хаагаад байна. 감사합니다. Болж байна. 무두셀라의 특징이 뭔가요? Метусела ямар онцлогтой хүн бэ? 모든 인류 가운데 가장 오래 살은 사람이죠. Дэлхий дээрх бүхий л хүн төрлөختөн дундаас хамгийн урт амьдарсан наслсан хүн байгаа. 969년을 살았어요. 999 наслсан. 네, 거의 1000년을 살았어요. Бараг 1000 жил амьдарсан байна. 969. 969 наслсан. 그래서 이제 제일 장수한 사람입니다. хамгийн урт наслсан хүн байгаа. 그러나 이제 무두셀라가 믿음으로 한 것에 대해서는 성경에 기록되어 있지 않아요. Гэхдээ Метусела итгэлээр юу үйлдсэн тухай Библиэлд тэмдэглэгдээгүй. 아무리 오래 살아도 Хичнээн урт амьдарсан хэдий ч наслсан хэдий ч 믿음으로 하지 않으면 итгэлээр үйлдэхгүй бол 하나님 앞에서 또 자기에게도 아무 유익이 되지 않습니다. Бурханд болон өөртөө ямар ч ашиггүй. 우리 초대교회 성도들을 보면 Тэгээ анхны чуулганы үеийн итгэгч нарыг харуул 수많은 성도들이 순교를 당했습니다. маш олон итгэгч нар өөрийнхөө амийг өргөж исэн. 짐승의 밥이 되기도 하고 Аратны хоол болж исэн. 또 십자가에 못 박기도 하고 Загалмаа дээр цовдлуулж исэн. 수많은 사람들이 십자가에 못 박혀 죽었습니다. Маш олон итгэгч нар загалмаа дээр нас барсан. 또 목이 많이 잘리고 Бас толгоогоо тасдуулж исэн. 그런 또 불에 태워가지고 화형 당하는 성도들이 많이 있었습니다. Бас галд шатчихсан, амнасаа алдчихсан итгэгч нар бий. 그 성도들의 대다수가 순교당하면서 하나님께 감사하면서 죽음을 맞이했어요. Тэгээд тэр хүмүүсүүдийг харах юм бол бурханд талархаад тэгж өөрийнхөө амиа зориулсан. 저희가 하나님의 예수님의 고난에 동참하게 된 것을 너무나 감사하면서 불에 태워지기도 하고 죽었습니다. Тэр итгэгч нар бурхны Христийн тэр зовлонд хамт нэгдэж байгаадаа талархаад тэгж амь насаа алдчихсан байгаа. 순교자가 필요해요. Тэгээд амь насаа өргөх хүн хэрэгтэй. 순교자가 나오면 그 교회나 그 국가, 그 나라는 하나님께 복을 받습니다. Тэгээд амь насаа эзэнд зориулсан тэр чуулган улс орон бурхнаар өрөөгдөнө.
우리 한국도 대한민국도 보잘것없는 나라인데 Тэгээ манай Солонгосын хувьд үнэхээр 많은 순교자들이 ах тийм сайн ахын улс орн биш. 많은 순교자가 나왔어요. Гэхдээ маш олон эзэнд амиа өргөсөн хүмүүсүүд гарсан. 하나님 말씀을 지키면서 자기 목숨을 내놓는 거죠. Бурхны үгийг сахиж өөрийнхөө амийг золиослж байгаа. 그래서 그 후손들이 복을 받는 거예요. Тэгээ тэр хүмүүсийн үр удам нь өрөөгдөх болно. 네. 몽골도 이제 몽골도 순교자가 있나요? Монголд бурханд амьд насаа зориулсан хүн байгаа юу? Амиа алдсан хүн байгаа болов? 여러분들 가운데 순교자가 나오시면 좋겠네요. Та бүхэн дундаас тийм хүн гарахыг хүсэж байна. 하나님 말씀을 붙잡고 Бурхны үгийг барин 내 생명을 내놓는 겁니다. өөрийнхөө амиа зориулж байна. 그게 순교입니다. Тэр болохоор бурханд өөрийнхөө амийг өргөж байна. 뭐 예배당 가다가 교통사고로 죽었다. Тунсан? 예배당 가다가 교통사고로 죽었다. Мөргөл өрөх гэж явж байгаад автосолд орлоо. 그건 순교 아닙니다. Тэр бол бурханд амиа зориулж байгаа явдал биш шүү. 하나님 말씀 붙잡고 내 생명 내놓는 거예요. Бурхны үгийг байраад өөрийнхөө амийг өргөж золиослж байгаа. 그다음에 이제 라멕이라고 하는 사람이 나오죠. Тэгээд дараа нь Ламех гарч байгаа. 그다음에 이제 1장 4절에 보니까 드디어 노아가 나옵니다. Тэгээд 1-4-р ишлэлдэр Ноа гарч байна. 노아는 아담의 10대 손이죠. 10대. Ноа Адамын 10 дахь үр удам байгаа. 노아는 아담의 10대 손. Ноа Адамын 10 дахь үр удам. 노아 때 하나님께서 세상을 물로 심판하시죠. Ноагийн үед бурхан усаар дэлхийн ертөнцийг шүүрсэн. 노아의 아들은 셈과 함과 야벳이죠. Ноагийн үр удам нь Сем, Хам, Яфет. 네. 셈족은 이 동양 사람들, 아시아 황인종의 조상. Шемийн үр удам нь Аазчууд байгаа. 우리 몽골 사람들이나 우리 뭐 한국 사람들이나 다 이 셈족의 후예죠. Солонгосчууд, монголчууд бүгдээрээ Шемийн үр удам байгаа. 함족은 이제 흑인의 조상이 되죠. 함. Хам нь болохоор өнгөт арьстангууд байгаа. 하나님께 저주를 받았잖아요. Бурхнаар хараагдсан. 그래서 이제 형제들을 섬기는 종살이하는 그런 저주받은 혈통이 되었죠. Ах дүүнэртэй үйлчилж боочлогдож байгаа тийм үндэстэн болсон байгаа. 그다음에 야벳은 이제 백인종의 조상입니다. Тэгээд дараа нь Яфет нь болохоор цагаан арьстан. 5절에 보니까 야벳의 아들들이 나오는데요. 5 дугаар ишлэл дээр нь Яфетийн үр удам гарч байна. 고멜, 마곡, 마데, 야완, 두발, 메색, 디라스. Гомер, Магог, Мадай, Тяван, Тубал, Мешех, Тирас. 네. 여기서 이제 고멜에 대해서 또 말씀하셨죠. 6절에. 6 дугаар ишлэл дээр нь Гомерийн үр удам гарч байгаа. 아스그나스와 디밧과 도갈마가 고멜의 아들이다 그랬습니다. Ашкеназ, Дифат, Тогарманар Гомерийн үр удмаа гэсэн байна. 또 야완의 아들은 엘리사, 다시스, 기띔과 도다님. Яваны хүүгүүд нь Елиша, Таршиш, Китим, Роданим.
그다음에 이제 함의 아들에 대해서도 말씀하셨죠. Дараа нь Хаамын өр удмын тухай гарч байна. 구스가 Куш, 나오죠. 구스는 이제 아프리카계 사람들입니다. Куш болохоор Африк үндэстэнүүд, 흑인종들이죠. өнгөт арьстангууд байгаа. 흑인종이 피부를 다른 색깔로 바꿀 수 있나요? Тэд нэр арьсныхаа өнгийг өөрчлөх боломжтой юу? 바꿀 수 없죠. Тийм ээ, боломжгүй. 네. 표범이 자기 가죽의 그 얼룩 무늬 색깔을 못 바꾸는 거 똑같다 그랬습니다. Ирвэс өөрийнхөө арьсны одоо үснийхаа өнгийг өөрчлөх боломжгүй гэж гардаг. 그럼 못 바꿔요. Энэ өөрчлөх боломжгүй. 하나님께서 그렇게 만드신 겁니다. Бурхан тэгж бүтээсэн. 그다음에 미스라임이 있고 붓이 있고 가나안이 있죠. Тэгээд дараа нь Израиль, Пут, Канаан гарч байгаа. 근데 가나안이 하나님의 저주를 받아요. Тэгээд энэ дундаас Канаан Бурханаар хараагддаг. 가나안은 그 함의 넷째 아들인데요. Канаан болохоор Хаамын дөрөв дэх хүү байгаа. 창세기 9장에 가서 보면 하나님의 저주를 받아요. Эхлэл 9-р бүлэг дээр энэ хараалын тухай гарч байгаа. 그 할아버지 노아가 술에 취해 가지고 벌거벗고 누워서 자고 있었거든요. Өвөө тэр Ноа нь архинд арх угаад сохтоод шалдан хөвтчихсэн. 근데 이 가나안이 그 할아버지를 발견한 것 같아요. Тэгээд яг тэр үед Канаан өвөөгөө харсан. 자기 아버지한테 가서 말한 거죠. Тэгээ аав дээр очиод хэлдэг. 함에게 가가지고 할아버지가 벌거벗고 지금 취해가지고 저기 자고 있다. Хаан дээр очиод хэлдэг өвөө согтцсон. ингээд шалдан хөвтөж байна. Унтж байна. 그래서 이제 그 노아의 잘못한 거, 노아의 실수한 것을 드러냈어요. Тэгээд Ноагийн алдааг нь ил болгочихсон Канаан. 그래서 성경에서는 하나님께서 가나안을 저주하셨어요. Тэгээд Библиэлд харуул Канааныг бурхан хараасан байгаа. 자, 여러분, 우리가 이제 신앙생활 하다 보면 그 하나님의 일을 하는 사람들이 잘못할 때도 있습니다. За бид нэр ингээ итгэлээ амьдралаар ингээ явхад харахад бурхны буруу зүйл хийж байгаа бурхны хүмүүсүүд байдаг. 근데 그것을 이제 가리워줘야 할 때가 있는데 Тэгээд тэр алдаа дутагдлыг нь харахгүй үе 그걸 가리워주지 못하고 드러내는 경우가 있죠. харин түүнийг нь ил болгох тохиолдлууд байдаг. 그 하나님께서 기뻐하지 않으십니다. Тэгээд харин бурхан энэ зүйлд дургүй. 물론 이제 진리에 관한 문제도 있어요. Мэдээж бурханы үнэнтэй холбоотой зүйлсүүд бол бий. 우리가 진리에 관한 문제는 싸워야 됩니다. Бурханы үнэнтэй холбоотой тийм алдаа тутмал гарах юм бол харин тэмцэх хэрэгтэй. 우리가 이단과 싸우고 Жишээлбэл буруу урсгал байна. 또 적그리스도와 싸우고 буруу урсгалтай тэмцэх хэрэгтэй. Мөн Христийг эсэргүүцэгч нартай бас тэмцэх хэрэгтэй. 또 이 잘못된 하나님의 말씀을 잘못 가르치는 사람들과 우리는 진리 문제로 싸울 수 있습니다. Бурханы үгийг буруу зааж сургаж байгаа хүмүүстэй бид нар үнний үгээр тэмцэлдэх хэрэгтэй. 그건 목숨 걸고 싸울 수 있어요. Энд бол бид нар амиа тэмцэлдэх боломж
그러나 이제 그분의 그 어떤 인격적인 문제가 있을 수 있어요. харин хувь хүнийх нь хүн чанарын хувь хүний асуудлууд бол бас байж болно. 틀린 문제는 아닌데 Үнэнээс үнэнтэй холбоогүй хувь хүний асуудал. 그런 것은 잘 덮어줘야 됩니다. Тэр зүйлийг нь бол ингээ сайн ингээ хамгаалж ил болохгүйгээр хамгаалж өгөх хэрэгтэй. Ил болохгүй байх хэрэгтэй гэж. 교회에서는 이제 어떤 교인들이 그 목사님이 뭐 좀 잘못하는 것을 자꾸 말하는 사람들이 있어요. Заримдаа цуглааны итгэгч нар пастрынхаа буруу хийсэн зүйлийг нь байнга ингээ яриад байдаг итгэгч нар байдаг. 그럴 수도 있죠. мэдээж тийм тохиолдол бас байж болно. 직장 생활하면서 Жишээлх юм бол ажил дээр 사장에 대해서 욕하고 ажил дээрээ захирлаа хараагаад захирлагын талаар ямуу яриад 또 회장에 대해서 뭐 욕하고 그럴 수도 있잖아요. дарга ингэж муулаад ээж бас тиймэрхүү муулах тохиолдол бас байна. 근데 교회는 다릅니다. харин цуглаан болохоор өөр. 교회는 그 하나님의 종의 허물을 드러내면 Бурхны боолын тэр алдааг ингэж гаргаж ирэх юм бол 그 하나님이 기뻐하지 않으세요. Бурхан үүнд дургүй. 노아가 잘한 게 아닙니다. мэдээж Нова бол сайн юм хийгээгүй. 노아는 농사를 잘 짓는 사람이에요. Нова маш сайн тариачин. 홍수 후에 포도원을 재배했죠. Нова үерийн дараа усан үзмийн талбай тарьсан байгаа. 몽골에도 포도가 나오나요? Монголд усан үзм ургадаг үлээ? 안 나와요. 그 뭐 다 중국에서 수입해서 먹는 건가요? 포도? 히트타스 орж ирдгүү. 우리 지금 한국은 지금 포도가 한창 나오는 철이에요. Одоо Солонгост яг усан үзм гарч байгаа үе. 근데 그 노아가 포도주를 마시고 취해가지고 잠든 거예요. Нова усан үзмийн дарс уугаад түүндээ сохтоод унаад өгсөн. 옷을 다 벗고 벌거벗고 잤어요. Хувцас бүгдийн тайлаад шавшаалдан унтаад өгсөн байгаа. 잘한 건가요? Энэ сайн зүйл үү? 잘한 게 아니죠. мэдээж энэ сайн зүйл биш ээ. 그 노아가 실수한 겁니다. Нова энд одоо буруу зүйл алдаа гаргасан байгаа. 노아는 하나님께서 당대 의인이라고 말씀하셨거든요. Гэхдээ Нова Бурхныг зөвхт гэж тооч хэлсэн. 그런데 그 술 마시고 취해가지고 벌거벗고 잠이 들었으니까 허물이 드러난 거죠. Харин Нова арх уугаад дарс уугаад түүндээ сохтоод ингээ шавшаалдан ингээ хөвтөж байгаа нь тэр өөрийнхөө ингээ буруу зүйл хийсэн байна. 그거를 이제 그 노아의 허물을 잘 덮어주고 가려줘야 되는데 харин Новагийн тэр алдааг нь дараад тэр алдааг ингэж хучиж ил болохгүй байх хэрэгтэй байсан. 가나안과 함은 그 아버지 또 할아버지 노아의 허물을 드러냈어요. 공개적으로 드러냈어요. харин хаам нь аавынхаа, Канаан нь өвөөгийнхөө тэр алдааг ил болгочихсон байгаа. 거기에 대해서 하나님이 저주하신 겁니다. Тэгээ үүнийг нь Бурхан тэр хоёрыг үүнд нь Бурхан хараасан. 오늘날에도 마찬가지입니다. өнөөдөр ч гэсэн яг ялгаагүй. 몽골 교회도 마찬가지예요. Монголын чуулгануудын хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 하나님의 그 종의 허물을 드러내지 않도록 조심해야 됩니다.
Бурхны боолын алдааг ил болгохгүй байхад анхаарах хэрэгтэй. 그렇다고 해서 뭐 하나님의 일을 하는 사람이 교만해서는 안 되죠. Тэглээгээд Бурхны ажлыг хийж байгаа тэр Бурхны боол бас бардам байж болохгүй, бардамнаж болохгүй. 항상 겸손해야 되고 Үргэлж даруй байх хэрэгтэй. 또 모든 생활을 조심해야 됩니다. Бас үргэлж амьдрч байх бүх зүйлдээ анхааралтай байх хэрэгтэй. 자, 그러면은 9절 보세요. За 9-р ишлэлийг харцгаая. 역대상 1장 9절이죠. Шаштрын дэд 1-ийн 9-р ишлэл. 구스의 아들은 스바와 하윌라와 삽디, 라마, 삽드가라 그랬습니다. Кушийн хөвгүүд нь Зеба, Хавила, Савта, Рама, Савтека нар юм аа. 그 다음에 라마의 아들은 스바와 드단이다 그랬습니다. Дараа нь Рамагийн хөвгүүд нь Шеба, Дедан нар юм. 네, 스바라고 하는 나라도 그 아프리카에 있는 나라로 추측합니다. Энд гарч байгаа Шеба байна те. Энэ Шеба нь Африкийн нэг улс гэж бодож байна. 스바 사람은 구스 사람이에요. 그러니까요. Тэгээ Шебачууд нь Кушийн үр удам, Куш хүн байгаа. 열왕기하 10장에서는 스바 여왕이 나오죠. Хаадын дэд ном дээр Шебагийн хаан гардаг. 스바 여왕이 솔로몬을 이제 찾아오죠. Шебагийн хатан хаан гардаг байгаа. Тэгээ энэ хатан хаан Соломон хаан дээр ирдэг. 그 스바가 구스의 후손입니다. Тэгээ Шебагийн хатан хаан болохоор энэ Кушийн үр удам байгаа. 또 함의 후손이죠. Хаамын үр удам гэсэн үг тийм ээ. 그 다음에 10절에 보시면 Тэгээ 10-р ишлэл дээр 구스가 또 니므롯을 낳았다 그랬습니다. Куш Нимродын эцгээ гэсэн байна. 그는 세상에서 최초의 용사였다. Тэр энэ дэлхийн анхны хүчирхэг хүн болжээ гэсэн байна. 구스가 낳은 이 니므롯이라고 하는 사람이 좀 중요한데요. Тэгээ энэ дээр гарч байгаа Кушийн хүү Нимрод бас чухал хүн байгаа. 니므롯은 창세기 10장에 나와요. 창세기 10장 9절에. Нимрод нь эхлэл 19-дээр гардаг. 여러분들 그 강의를 필기하신 것으로 우리 강성현 목사님께서 뭐 성적을 체크하신다 그러시잖아요. Та бүхний хичээлийн тэмдэглэлээр бурхан кампастер дүн оноо тавина гэсэн тийм ээ. 필기도 열심히 하셔야 됩니다. Тэгээд та бүхэн хичээлээ сайн бичээрэй, тэмдэглээрэй. 창세기 10장 9절에 보면 니므롯이라고 하는 사람이 나오는데요. Эхлэл 19-дээр Нимрод гарч байгаа. 니므롯이라고 하는 그 원래 뜻은 사냥꾼이라고 하는 뜻을 가지고 있어요. 사냥꾼. Тэгээд Нимрод гэдэг үгнийх нь утга нь болохоор анчин гэсэн утгатай байгаа. 몽골에도 사냥꾼이 있죠. 네, Монголд бас анчин байдаг тийм ээ. 몽골에서 사냥꾼이 단어가 뭔가요? 사냥꾼. 안칭 Монголд 안칭. 안칭. 니므롯은 사냥꾼인데 Нимрод 안칭 хүн байсан. 체격이 굉장히 큰 종족이에요. Тэгээд энэ удам болохоор маш ийм том биетэй хүмүүсүүд. 니므롯은 키가 적어도 한 3m 좀 되는 그런 키를 가지고 있어요. Тэгээд энэ хүмүүсүүд энэ удмынхан дунджаар биеийн өндөр нь 3 м орчим. 네. 3m니까 대단하죠. 3 м нэлээд бас өндөр байгаа том. 그
이집트의 피라미드 있잖아요. 이집트의 피라미드. Египтийн пирамид 그 이집트의 무덤의 벽에 그림을 그려놓은 것을 보면은 тэгээ пирамид дээр зурагдсан, бичигдсэн тэр дүрс зургуудыг харах бол 그 사람들이 돌을 옮기는 또 피라미드를 건설하는 그림이 그려져 있어요. хүмүүсүүд том чулуу авч явж байгаа зураг мөн пирамидыг хэрхэн барьж байгаа тухай зурагдсан байдаг. 거기 보면은 작은 사람들이 있고 큰 사람들이 그려져 있습니다. Тэр зургийг сайн хараад үзэх юм бол том биетэй хүмүүсүүд байгаа, бас жижиг биетэй хүмүүсүүд зурагдсан байгаа. 그것은 실제의 그 모습을 그린 거예요. Тэр болохоор яг бодит байдлыг тэгж зурсан. 그 큰 바위돌을 어떻게 옮겼을까? Тэр асар том чулууг хэрхэн дөөрсөн болоо. 오늘날 이렇게 저희 같은 보통 이 신체를 가지고 있는 사람들은 그런 바위를 옮기는 게 쉽지 않아요. Тэгээ одоогийн бидний биеэр тэр аврах том чулуунуудыг зөөх боломж бол байхгүй. 뭐 그 당시에 거대한 무슨 중장비가 있었던 게 아니잖아요. Тухайн тэр үед одоохтой адилхан ийм том автомат машинууд гэж бол байгаагүй. 바로 이 니무롯과 같은 그 거인 종족들이 그런 돌을 옮긴 겁니다. Харин Нимродтай адилхан ийм аврах том биетэй хүмүүсүүд тэр чулуунуудыг өргөж зөөвлсөн байгаа. 그게 그림에 다 그려져 있는 거예요. Тэр зураг дээр бүгдээр тэгж зурагдсан байгаа. 사람들은 잘 믿지 않지만 Харин хүмүүсүүд сайн итгэдэггүй, хүлээн зөвшөөрдөггүй. 그는 세상에서 최초의 용사였다 그랬습니다. Тэгээд тэр дэлхийн анхны хүчрхэг хүн байсан гэсэн байна. 신체가 뭐 얼마나 크고 얼마나 힘이 좋은지 모르죠. Тэдний тэднэр хичнээн хүчтэй том авраг байсныг харж болно. 그다음에 이제 11절 보시면 미스라임은 루딤과 아나밈, 르하빔, 납두힘 11-р эшлэлдэр Мизраим, Луд, Анам, Лехаб, Нафтух гарч байна. 근데 그 12절에 보시면 12-р эшлэлдэр нь 바두르심과 가슬루힘과 갑도림을 낳았다 그랬습니다. Патрус, Каслу, Кафтор хүмүүс гарсан гэсэн байна. 근데 그 가슬루힘에게서 블레셋 족속이 나왔다 그랬어요. Каслугаас Филистчүүд гарсан билээ гэсэн. 네. 블레셋이라고 하는 족속은 어디에 있는 족속입니까? Филистчүүд гэж яг ямар үндэстэн бэ? 블레셋 족속은 그 이스라엘 남쪽에 위치한 족속이었죠. Филистчүүд болохоор Израилийн өмнөд хэсэгт оршдог тийм үндэстэн байгаа. 그 사람들은 이 해양 세력이에요. 해양 세력입니다. 바다를 끼고 있는. Филистчүүд нь болохоор далайтай хил залгаа. 근데 그 블레셋 족속을 따라 올라가면 이 함이 나오죠. 함의 후손입니다. Тэгээ Филистчүүдийг ингээд дагаад ингээд тэр удмын хараа явах юм бол Хаамын үр удам байгаа. 네. 그러니까 그 저주받은 함의 계통에서 그 하나님의 백성, 하나님의 교회를 괴롭히는 사람들이 계속 나오는 거예요. Тэгээд Филистчүүд нь бурхнаар хараагдсан үндэстэн, тэгээ бурхнаар хараагдсан үндэстэнгүүд байнга ингэж бурхны ард түмнийг хэцүү байлгаж ирсэн. 그 다음에 드디어 이제 가나안 족속이 나오는데요. 13절에. Тэгээд
Тэгээ 13 дугаар ишлэл дээр 가나안чууд гарч байна. 가나안은 맏아들 시돈과 헷을 낳았어요. 가나안은 ууган хүү Сидоныг төрүүлээд 그다음에 여부스 Хитийг 족속, төрүүлсэн. Тэгээ 여부스, 아모리 족속, Евусчууд, Аморичууд, 기르가스 족속, Гиргашчууд, 히위 족속, Хивичүүд, 그다음에 16절에 아르와 족속, аа, 히위 족속, 알가 족속, 신 족속, Аркичууд, Синичүүд, 또 아르와 족속, Ариватчууд, 스말 족속, Земарчууд, 하마 족속. Хаматчуудыг төрүүлсэн. 우리가 이제 그 이스라엘 역사를 보면 Израилийн түүхийг хараад 가나안 땅에는 7 족속이 살고 있었다. Канаан нутагт 7 үндэстэн амьдардаг гэж байдаг. 예, 가나안 족속, Канаанчууд, 히위 족속, Хивичүүд, 여부스 족속, 여부스 족속, Явус, 아모리 족속, Аморичууд, 헷 족속, 몇 절인가요? 헷 족속, 13절 헷 족속, 헷. 13 дээр Хитчүүд, 그다음에 기르가스 족속, тэгээ Гиргашчууд, 그 또 하나 뭐 있죠? тэгээд юу лээ? 가나안, 여부스, 아모리, 헷, 히위, Канаан, 기르가스. Евусчууд, Амори, Гиргаш. 여튼간에 가나안 땅에는 7 족속이 살고 있었어요. Ингээд Канаан нутагт 7 үндэстэн амьдарч ирсэн. 이게 다 가나안 족속들이죠. Бүгдээрээ Канааны өөрөөдөн байгаа. 이 사람들은 우상을 많이 섬기고, Нэг 우상을 많이 섬기고, энэ хүмүүсүүд хиймэл бурханд итгэдэг. 땅이 레위기에서 보면 땅이 그 사람들을 토해냈다 그랬어요. Тэгээд Левит номноос харах юм бол газар тэднийг өөлж гаргасан гэж гардаг байгаа. 우상 많이 섬기면 네. 하나님께서 땅이 토해내게 만드세요. Тэгээд хиймэл шүтээнийг хит дахиж шүтээд байх юм бол газар тэднийг бөөлжиж гаргахаар бурхан тэгж бий болгосон. 우상 많이 섬기면 Хиймэл шүтээнд шүтэж тахивал 하나님이 거기 못 살게 하는 거예요. бурхан тэр нутгаас хөөж гаргадаг байгаа. 쫓아내시는 거죠. бурхан хөөн гэсэн үг. 그런 면에서 우리는 하나님을 두려워해야 됩니다. Тэгээ яг үүнээс харахад бид нар бурханаас имэх хэрэгтэй. 하나님 잘 섬기면 Харин эсрэгээр нь бурханд сайн итгэвэл 어떻게 될까요? яах вэ? 네. 사람이 살기 힘든 곳에 살아도 하나님께서 거기서 복을 받게 해주세요. Хүн амьдрах боломжгүй газар амьдрсан ч бурхан тэр газарт амьдруулдаг. 아브라함이 자기 조카 롯에게 말하죠. 아브라함이 롯에게 Авраам өөрийнхөө ачтуудад хэлдэг. 야, 우리가 서로 다투고 싸우지 말자. За хоёулаа ингээ хоорондоо хэрэлдэж ингээ тэмцэлтэй болъё. 자, 우리 앞에 이 넓은 땅이 있지 않냐? Тэгээ бидний өмнө энэ том өргөн уудам нутаг байна. 네가 먼저 선택을 해라. Тэгээд Лот чи эхлээд сонголтоо хий. 네가 오른쪽을 선택하면 내가 왼쪽을 선택하고, 네가 왼쪽을 선택하면 내가 오른쪽을 선택하겠다. Чи баруун тийшээ явна гэвэл би зүүн тийшээ явна. Чи зүүн тийшээ явна гэвэл би баруун тийшээ явна. 그 롯에게 먼저 선택권을 줬어요.
Тэгээ Авраам Лотод эхлээд сонголтыг өгдөг байгаа. 그 롯이 바라보니까 저 소돔 고모라 땅이 보였습니다. Тэгээ Лотыг харахад Содом Гомора харагддаг. 에덴 동산 같았어요. Эден цэцэрлэгтэй адилхан харагдсан. 얼마나 살기 좋고 Үнэхээр амьдрахад сайхан, 사업하기도 좋고 худалдаа наймаа хийхэд ч боломжтой, 자녀들을 교육하기도 좋고 үр хүүхдээ сурахад боломжтой, 장사하기도 좋고 худалдаа хийх боломжтой. 야 저기는 진짜 좋은 곳이다. Тэр үнэхээр сайхан газар байна. 그래서 롯이 소돔 고모라를 선택했죠. Тэгээд Лот Содом Гомораг сонгодог. 사실은 롯이 잘못한 거죠. Яг үнэндээ Лот бол буруу сонголт хийсэн. 롯이 어떻게 했어야 될까요? Лот яах ёстой байсан бэ? 아, 삼촌. 제가 이 삼촌을 따라다니면서 복을 받았는데 Аха, би тантай хамт яваад уг нь өрөөгцсөн. 삼촌께서 먼저 선택하십시오. Та ихлэ сонголт хий. 그렇게 했어야 될 것 같잖아요. Уг нь бол тех ёстой байсан шүү дээ, тий. 근데 롯은 자기가 먼저 좋은 땅을 눈에 보이는 좋은 땅을 선택했습니다. Харин Лот эхлээд нүдэнд харагдаж байгаа тэр сайхан газрыг сонгосон. 그리고 아브라함은 어떻게 했습니까? Харин Авраам яасан бэ? 예, 좋지 않은 땅을 선택하게 됐죠. 좋지 않은 땅. Сайхан биш газрыг сонгосон байгаа. 헤브론 땅을 선택했습니다. 헤브론. Хевроныг сонгосон. 그런데 결과는 어떻게 되었습니까? Харин тэр үр дүн нь юу байсан бэ? 소돔 고모라에 있던 롯은 망했습니다. Содом Гомород байсан Лот суурьсан байгаа. 자기 부인은 소금 기둥 되었고 Эхнэр нь давс баг нь болсон. 두 딸은 음란한 여자들이 되었습니다. Хоёр охин нь завхай эмэгтэйчүүд болсон. 반면에 아브라함은 어떻게 되었습니까? Эсвэргээрээ Авраам харин яасан бэ? 하나님께서 아브라함에게 말씀하시죠. Бурхан Авраамд хэлдэг. 내가 너와 함께 해주겠다. Би чамтай хамт байна. 내가 너를 떠나지 않겠다. Би чамаас холдохгүй. 너는 나만 의지한다는 것을 내가 알고 있다. Чи надад итгэж байгаа гэдгийг би мэдж байгаа. 그래서 그 헤브론 땅에서 아브라함은 큰 부자가 되었습니다. Тэгээд Авраам Хеврон нутагт өнөр өтгөн болсон. 우리는 어떤 자리나 어떤 장소가 중요한 것이 아니다. Бидний хувьд ямар нэгэн тийм байр орчин тийм чухал бол биш. 또 성공하는 거, 축복받는 거, 잘 되는 게 목적이 아닙니다. Тэгээд амжилтанд хүрэх элбэг хангалуун байх бидний зорилго бол биш. 그럼 뭐가 우리의 목적이냐? Тэгвэл бидний зорилго нь юу юм бэ? 하나님의 뜻대로 하는 게 우리의 목적입니다. Бурхны хүслийн дагуу үйлдэх нь бидний зорилгоо. 하나님을 기쁘시게 하는. Бурхныг баярлуулах, Бурхныг тааламжтай байлгах. 세례 요한이 말했죠. Баптист Иохан хэлдэг. 요한복음 3장에서 Иохны сайн мэдээний 3 дугаар бүлэг. 그분은 흥해야 되겠고 나는 쇠해져야 된다. 3장 어디인가요? 응? 3장 어디인가요? 요한복음 Иохан 3-의 3장 30절 3-ийн 30.
그분은 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다. Тэр өсөж харин би буурах ёстой гэж байгаа. 하나님의 일만 잘 되면 된다. Бурхны зүйлэл сайн байх хэрэгтэй. 나는 Миний хувьд 하나님의 일도 잘 되고 Бурхны ажил сайн байж 나도 축복받고 би бас өрөөгдөн 우리 자녀들도 축복받고 үр хүүхдүүд маань өрөөгдөж 돈도 많이 벌고 их мөнгөтэй болоод 또 몸도 건강하고 эрүүл байж 그거는 어떻게 맞는 건가요? эрүүл байх явдал яг энэ ингээ яг зөв лөө. 여러분들 어떻게 생각하세요? Та бүхэн яг юу гэж бодож байна? Намжилмаагч дуугаа нэгэрээ. 네, 우리는 그렇지 않습니다. Харин бидний хувьд бол тийм биш ээ. 네, 요한 1서 3장에 가면 1-р Иохан 3-р бүлэг 1절에 1-р ишлэл 내 영이 잘 된 것 같이 요한 1서 Иохан 3장 1-р Иохан 3-ын 1절에 요한 잠깐만요. 요한 3서 2장 요한 3서 2절 요한 3서 2절 3-р Иохан юм байна. 3-р Иоханы 2-р ишлэл 2절에 한번 읽어보세요. Иохан 3-서 2장 хайрт минь сэтгэл чинь сайн сайхан буйн адил бүх зүйл чинь сайн сайхан эрүүлэнх байгаасаа хэмээн би залбирч байна. 네, 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘 된 것 같이 그랬죠? Хайрт минь ээ сэтгэл чинь сайн сайхан буй адил 영혼이 잘 되고 сэтгэл чинь сайн байж 내가 모든 일에 또 잘 되고 бас бүх зүйл нь сайн сайхан байж 몸도 건강하기를 바란다. би чинь бас эрүүлэнх байгаасай. 성경에도 이렇게 말씀하셨어요. Мэдээж Библиэлд бас яг ингэж яг хэлж байгаа. 그렇다면 이게 우리도 이렇게 받아들이는 것이 맞는 거죠? бид нэр үүнийг хүлээж авах нь зөв тийм ээ. 근데 사실은 그렇지 않습니다. гэхдээ яг тийм биш ээ. 우리는 어떤 믿음을 가져야 되느냐? Бидний хувьд ямар итгэлтэй байх хэрэгтэй вэ? Ямар итгэлтэй байх ёстой юм бэ? 하나님의 일만 잘 되면 된다는 거예요. Бурхны ажил сайн байвал болж байна гэсэн үг. 나는 힘들고 어렵고 병들고 가난할 수 있는데 би хэцүү, ядарсан, өвчтэй, давхантай байж болно. 저는 하나님의 일만 잘 되면 됩니다. Харин Бурхны ажил, Бурхны зүйл сайн байх юм бол болно. 그럼 어떻게 될까요? Хэрвээ тийм бол яах? 하나님께서 어떻게 하실까요? Бурхан яах бол 하나님 그걸 다 갚아주세요. Бурхан бидэнд хариулж өгнө. 물질적으로도 하나님이 갚아주시고 эд материалын хувьд Бурхан бидэнд өрөөнө. 또 자녀들에게도 축복해 주시고 бидний өөр хүүхдийн өрөөнө. 하나님께서 모든 필요한 것을 다 채워주세요. хэрэгтэй бүх зүйлийг ханганаа Бурхан. 반드시 그렇게 하십니다. Бурхан заавал хийх болно. 그런데 우리는 그렇게 기도하지 않는다 이거죠. 요한 3서 2절에 있는 것처럼 기도하지는 않아요. Харин бид нэр Иохан 3 дугаар Иохан дээр гарч байгаатай адил тэгж залбирахгүй.
하나님의 일만 잘 되면 전 좋습니다. Бурхны ажил сайн байх юм бол миний хувьд боллоо. 하나님의 구원 운동, Бурхны авралын үйлс, 하나님의 교회, Бурхны чуулган, 또 하나님의 성도들이 잘 되기를 바라는 거죠. Бурхны итгэгч нар сайн байхыг хүсэж байгаа. 저를 축복해 주세요. Намайг өрөөгөөч. 그렇게 기도하는 것도 잘못된 건 아니에요. Мэдээж тэгж залбирх нь бол муу зүйл биш. 근데 좀 유치한 신앙이에요. 어린 신앙이에요. Гэхдээ жоохон тийм 어떤 사람은 예. 다 했어요? 말했어요? гэхдээ хэрвээ зөвхөн намайг өрөөж өгөөч, үр хөвгтийг маань өрөөж өгөөч гэж залбирж байгаа нь тийм анхан итгэгчтэй адилхан гэж. 어떤 사람은 자기 머리 위에다가 손을 얹고 기도한대요. Тэгээд нэг хүн өөрийнхөө гар дээр авшиж толгой дээр гараа тавиад залбирдаг гэсэн. 내가 나를 축복해 주는 거예요. Тэгээд өөрийгөө өрөөгөө залбирж байгаа. 아픈 데가 있으면 자기 손을 얹고 기도한대요. Тэгээд өвчтэй газар ах бол өвчтэй газар дээр гараа тавиад залбирч байна. 그거는 바로 하는 게 아닙니다. Тэгээд энэ бол зөв зүйл биш. 아브라함은 헤브론에 살았는데 Авраам Хеврон нутагт амьдарч исэн. 하나님께서 아브라함에게 축복해 주셨어요. Бурхан Авраамыг өрөөсөн. 장소가 중요한 게 아니다 이거죠. Тэгээд урт наслах нь чухал биш. 여긴 좋은 장소다. Урт наслах биш шүү. Тийм газар ямар нутагт ямар газар байна гэдгийг чухал биш ээ. 장소가 중요한 게 아니라 우리의 믿음이 중요하다. 내 믿음이 중요해. Ямар газар орчин нь байна вэ гэдгийг чухал биш. Харин Бурханд итгэх итгэл маань чухал. 믿음 있는 사람이 가면 Итгэгч хүн байх юм бол 사막이 변해요. цүл газар өөрчлөгддөг. 사막이 옥토로 변하는 거예요. Цүл тийм сайхан нутгаар өөрчлөгдөх болно. 좋은 땅으로 변하는 거죠. Сайхан газар болж өөрчлөгдөнө. 강물이 흐르고 Гол мөрөн урсаж, 샘이 솟아오르고 булаг аршран оргилж 놀라운 일들이 벌어집니다. гайхамшгүй бий болох болно. 장소가 중요한 게 아니다. Тэр орчин чухал биш ээ. газар чухал биш. 사업하는 것도 마찬가지예요. 사업이요? 예수 믿는 사람이 사업하는 것도 마찬가지다. 이тгэгч хүн тийм худалдаа 8 эрхэлж байгаа итгэгч хүний хувьд бас ялгаагүй байгаа. 장소도 물론 중요하지만 мэдээж одоо яг юу хийж ямар газарт байна вэ гэдгийг мэдээж болно, мэдээж чухал. 하나님이 도와주셔야 돼. Тэгээ Бурханы тусламж хэрэгтэй. 그래 잘 되는 겁니다. Тэгжиж бүх зүйл маань амжилттай сайхан байх болно. 아무리 좋은 땅을 주었어도 우상 섬기면 그 사람들은 하나님의 심판을 받는 거예요. Тэгээ хичнээн сайхан орчин, сайхан газар байлаа гэд хиймэл шүтээнд шүтэж тавих юм бол Бурханы 하나님의 징계를 받는다. 심판을 받는다. Бурханаар шүүгдэх болно. Бурханы шийтгэлийг хүлээж авах болно. 가나안 사람과 가나안 사람의 후손들이 좋은 땅에 살았지만 하나님이 쫓아냈어요. Канаан болон түүний өр удам сайхан нутагт амьдарч исэн. Үнэхээр тэдний нутаг нь бол сайхан нутаг. Харин Бурхан тэднийг тэр нутгаас хөөсөн. 자, 그다음에 17절부터 한번 읽어 보시겠어요? Дараа нь 17 дугаар ишлэлийг харъя. 17절부터 23절까지 읽어 보세요. 17-аас 23 дугаар ишлэл хүртэл харъя.
Шемийн хөвгүүд нь Елам, Ашур, Арфахшад, Луд, Арам, Ууз, Хул, Гетер, Мишек юм. Арфахшад нь Шелагийн эцэг болж, Шела нь Еберийн эцэг болжээ. Еберт 2 хүү төрсөн бөгөөд түүний өдрүүдэд дэлхий хуваагдсан учраас нэг хүүхдийн нэр нь Пелег, дүүгийнх нь нэр Йоктан болоо. Йоктан нь Алмодад, Шилеф, Хазар, Мафет, Ера, Хадорам, Узал, Дикла, Ебал, Абимаел, Шеба, Офир, Хавила, Йобабыг төрүүлсэн юм. Эдгээр нь бүгд Йоктаны хөвгүүд болоо. 네. 그 셈의 아들에 대해서 말씀하셨죠. 17절에 있는 것처럼. За 17-оос эхлээд Шемийн үр өдмүүдийн тухай гарч байна. 셈은 그 황인종의 조상이라 그랬죠. Шем нь болохоор Аз үндэстэн гэсэн байгаа. 그다음에 24절부터 33절 또 한번 읽어 보시겠어요? Тэгээ 24-өөс 33 хүртэл харъя. Шем, Арфахшад, Шела, Ебер, Пелег, Рео, Серог, Нахор, Тера, Авраам буюу Авраам. Авраамын хөвгүүд нь Исаак, Ишмаэл болоо. Тэдний угийн бичгэн дараах болоо. Ишмаэлийн уганхүү нь Небайот байсан бөгөөд удаах нь Кедар, Адбеел, Мибсам, Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, Етур, Нафиш, Кедема нар юм. Эдгээр нь Ишмаэлийн хөвгүүд болоо. Авраамын татварын Кетурагийн төрүүлсэн хөвгүүд нь Зимран, Йокшан, Бидан, Мидиан, Ишбак, Шуа нар болоо. Йокшаны хөвгүүд нь Шеба, Дедан юм. Мидианы хөвгүүд нь Ефа, Ефер, Ханох, Абида, Елда болоо. Эдгээр нь бүгд Кетурагийн хөвгүүд юм аа. 네. 여기서 중요한 인물들은 여러 사람이 나오는데 За энд хитэн чухал хүн гарч байгаа. 26절에 보니까 수룩과 나홀과 데라가 나오잖아요. 26 дугаар ишлэлдэр Серуг, Нахор, Тера гарч байна. 수룩은 나홀을 낳고 나홀은 데라를 낳는 건데요. Серуг нь Нахорыг төрүүлсэн, Нахор нь Тераг төрүүлсэн. 데라가 이제 아브라함의 아버지죠. Тера нь Авраамийн эцэг. 네, 하나님께서 아브라함이라고 하는 이름을 아브라함이라고 하는 이름으로 바꿔주셨죠. Бурхан Авраам гэдэг нэрийг Авраам руу өөрчилж өгсөн. 창세기 17장 5절에서 이름을 바꿔주셨어요. Эхлэл 27-гийн 5 дээр нэрийг нь өөрчилсөн. 아브라함이라고 하는 이름은 열국의 아버지다는 이름을 가지고 있죠. Тэгээ Авраам гэдэг нэр болохоор үндэстний эцэг гэсэн утгатай. 우리가 알아야 할 것은 아브라함은 어디 사람이냐 이거죠. Тэгээ бидний мэдэх ёстой зүйл юу гэхээр Авраам ямар хүн бэ? 아브라함은 백인종이냐, 흑인종이냐, 황인종이냐. Авраам Аз үндэстэн үү? Шар арьсд нь үү? Өнгөт арьсд нь үү? 아브라함은 오늘 어디 사람인 것 같아요? Тэгээд яг саяны ингээд өөр удам угийн бичгийг харахад Авраам ямар хүн юм шиг байна? 아브라함은 하나님께서 갈대아 우르에 있는 아브라함을 부르셨다고 말씀하셨죠. Бурхан Калдеа 성경 어디서 나오죠? 응? 성경 그 갈대아 우르 몽골어로 가야 될 것 같아요. 갈대아 우르? 네. 아브라함 창세기. 자, эхлэл 갈대 уур гэдэг адилхан. 갈대아 우르. 갈대아 우르는 아시아에 있는 땅입니다. 갈대아 우르 гэдэг нь болохоор Азад байдаг нутаг байгаа. 하나님께서 아브라함을 부르셨는데요. Бурхан Авраамыг дуудсан. 아브라함은 어디 나오나요?
창세기 11장 28절에 나오는데요. Эхлэл 11-ийн 28 고향 땅이 갈대아 우루라 그랬어요. 하라. халдын уур гэж гарч байгаа. халдын уур. 갈딘 우루? 네. 갈대아 우루가 이제 아브라함의 고향입니다. халдын уур болохоор Авраамийн нутаг. 거기서 75세, 75살까지 살고 있었죠. Тэгээд энэ нутагт 75 хүртэл амьдарсан. 그 하나님 부르셨어요. Тэгээд бурхан дуудсан байгаа. 고향 땅을 떠나라. Чи төрсөн нутгаа орхоо. 내가 너한테 지시하는 땅으로 가라. Миний заах газар руу яв. 그래서 아브라함이 순종해서 갔죠. Авраам түүнд нь дуулууртай хандаад явсан. 아브라함은 오늘날 이제 아시아 계통입니다. 아시아 사람이에요. Авраам одоогийн Аз үндэстэн. 저기 이란, 아마도 이란 어디 북쪽 근처인 것 같아요. 아브라함의 고향이. Магадгүй одоогийн Ираны одоо хойд хэсэг, дорнот хэсэг юм шиг байгаа юм. 거의 이제 가나안 땅으로 이주해 와가지고 사는 거죠. Тэгээд Канаан нутагт ингэж ирж сууршиж амьдарсан. 아브라함이 어떻게 하나님을 발견했는지, 어떻게 믿음이 생겼는지에 대해서는 성경이 자세하게 말씀하지 않으셨어요. Тэгээд Библиэлд Авраам Бурханыг хэрхэн таних мэдсэн, хэрхэн итгэсэн тухай гардаггүй. 하나님께서 아브라함의 믿음을 귀하게 보시고, Тэгээд Бурхан Авраамын итгэлийг эрхэмд тооцож, 아브라함을 믿음의 조상으로 세워주셨죠. түүнийг итгэлийн өвөг эцэг болгосон. 아브라함이 이삭을 낳았죠. Авраам Исаакийг төрүүлсэн. 몇 살에 낳았나요? Исаакийг хэдтэй төрүүллээ? 100살에 낳았어요. 100 настайдаа төрүүлсэн. 아내 사라는 몇 살인가요? Сара хэдтэй байсан бэ? 90세였어요. 90тэй байсан. 하나님께서 아브라함에게 이삭이라고 하는 귀한 아들을 주셨죠. Бурхан түүнд Исаак гэд эрхэм хүүхдийг өгсөн байгаа. 아들이 있었죠. 그 사라를 통해서 낳은 아들이 아닌 여종을 통해서 낳은 아들 이스마엘이 있었습니다. Гэхдээ түүнд Сарагийн боол эмэгтэйгээр дамжуулан төрсөн Исмаил гэж хүү байсан. 하나님께서는 그 이스마엘의 후손도 축복해 주셨어요. Тэгээ бурхан Исмаил болон түүний уруу удмыг өрөөсөн. 그 이스마엘의 후손들이 지금 이슬람 사람들입니다. 이슬람을 믿는 사람들이에요. Тэгээ Исмаилийн үр удам болохоор одоогийн исламчууд байгаа. 이슬람 사람들이 이스라엘 사람을 미워하죠. Исламчууд Израильчуудыг үздэггүй. 이스라엘은 이삭의 후손. Израильчууд нь Исаакийн үр удам. 이슬람은 이스마엘의 후손들. Исламчууд болохоор Исмаилийн үр удам байгаа. 다 아브라함을 자기 조상이라 그래요. Тэгээ бүгд Авраамыг өвөг эцгээ гэдэг. 이스마엘 사람들도 우리는 아브라함의 후손이라 그럽니다. Исмаильчууд Авраамыг өвөг эцгээ гэдэг. 그렇죠. 그래서 우리 한국 사람도 우리도 아브라함의 후손이라고 말합니다. Тэгээд солонгосчууд бас Авраамыг өвөг эцгээ гэдэг. 왜 아브라함의 후손인가요? Яагаад Авраамын үр удам юм болоо? 예수 믿으면 영적으로 아브라함의 후손이에요. Есүст итгэвэл сүнслэгээр Авраамын үр удам болж байгаа. 우리 몽골 분들도 마찬가지죠. Монголчууд бас ялгаагүй. 예수 믿으면
영적으로 아브라함의 후손이에요. Есүст итгэвэл сүнсээр бүгд Авраамийн үр удам. 혈통적인 아브라함의 후손이 중요한 게 아니라 Цусан төрөл чухал биш. 그리스도를 통해서 진짜 아브라함의 후손. Христээр дамжуулан жинхэнэ Авраамийн үр удам. 그럼 좋아합니다. 아브라함 후손이라 하면 좋아해요. Тэгээд Авраамийн үр удмаа гэх юм бол дуртай байдаг. 나도 아브라함의 후손이다. Би Авраамийн үр хүүхдээ. 이슬람 교도들도 모세 오경을 믿어요. Исламчууд Мосегийн 5 номд итгэдэг. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. Эхлэл Египтээс гарсан ингээд эхний 5 номд итгэдэг байгаа. Эхлэл Гитлэл, Левит, Тооллогдыг туйл. 그 이스마엘의 후손이 누구라 그랬습니까? 29절에 보니까요. Тэгээ 29-р ишлэлээр харах юм бол Ишмаилийн хүү хэн гэсэн бэ? 마다들은 느바요시고 그다음에 Хүн Небаят, 게달, 압부엘, 밉삼. удах нь Кедар, Адбеел, Мибсам. 미스마, 두마, 마사, 하닷, 데마. Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема. 여둘, 나비스, 게드마. Ектур, Нафиш, Кедема. 아들이 모두 몇 명이죠? Нийт хэдэн хүүтэй вэ? 12명이에요. 12 хүү вэ? 이스마엘도 하나님께서 말하자면 복을 주신 거예요. Яг эндээс харах юм бол бурхан Ишмаэлийг ерөөсөн. 하나님께서 예수 믿는 사람만 축복해 주시는가요? Бурхан зөвхөн Есүст итгэдэг хүмүүсүүдийг ерөөх үү? 아닙니다. Үгүй ээ. 예수 안 믿는 사람들도 하나님이 잘 되게 해주세요. Есүст итгэдэггүй хүмүүсүүдийг ч ялгаагүй бурхан сайн сайхан явуулдаг. 뭐 좋은 차를 타고 다닐 수도 있고, Жишээлбэл сайхан машин унаад явж болно. 좋은 집에 살 수도 있고, Сайхан гэр оронтой ч байж болно. 자녀들이 다 잘 되고, Үр хүүхдэн бүгдээрээ сайн сайхан явж ич болно. 몸도 건강하고, Эрүүл чирэгч байж болно. 죽을 때도 편안하게 죽고. Тэгээд нас барахтаа бас амар амгалан нас ордог хүмүүсүүд ч бас байдаг. 좀 이상하죠? Ингээ харах юм бол жоохон сонирн байгаа биз? 아니, 저 사람은 하나님을 섬기는 사람도 아닌데. Тэгээд ийм хүмүүсүүд бурханд итгэдэггүй хэрнээ. 그러나 구원은 받지 못하죠. Сонирн байна. Харин тэр хүмүүсүүд гэхдээ аврагдаагүй. 저 사람들 예수 안 믿는 사람이니까 다 저주를 받아야 된다. Есүст итгэдэггүй бүх хүн харагдсан. 예수 믿는 사람만 축복받고. Эсрэгээр Есүст итгэдэг хүн өрөөгднө. 그러면 좋을까요? Хэрвээ тийм байвал сайхан байх уу? 여러분 생각해 보십시오. Та бүхнийг бодоод үзээрэй. 예수 믿는 사람은 잘 살고, Есүст итгэдэг хүн сайхан амьдраад, 예수 안 믿는 사람들은 다 가난하고 못 살아요. Есүст итгэдэггүй хүмүүсүүд бүгдээрээ ядуу зүдүү муу амьдардаг. 그럼 여러분은 안전할 것 같아요? Байвал бидний хувьд ямар байх вэ? 그러면 무섭게 됩니다. Хэрвээ тийм байвал аимшигтай байх бах. 도둑이 들어오고, Хулгайч орж ирэл, 강도가 들어오고, хамгийн алдаал, 사람들이 다 나를 미워하고. хүмүүсүүд намайг үзэн ядаад 그건 너무 위험한 거예요. ийм байвал үнэхээр аюултай. 하나님께서는 예수 믿지 않는 사람들에게도 일반적으로 은혜를 내려주세요. Бурхан Есүсийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, Есүст итгэдэггүй хүмүүсүүдийг ч ялгаагүй өрөөдөг. 그걸 뭐라 그러는가요? Тэгээ үүнийг юу гэдэг вэ гэхээр 그 자연은총이라 그래요. 자연은총. 자연은총. 자연은총.
Бурхны одоо чаяа нэг чинь монголоор 뭐라고 төрөлхийн ерөөл энгийн ерөөл байгалийн яг үгийг яг орчуулах юм бол байгалийн ерөөл гэх тэгээд байгаа байхгүй нэгүсэл ерөөл. 자연은 종이라 그럽니다. 그리고 그것을 또 다른 말로 보통 은혜라 그래요. 보통 은혜. Тэгээд өөрөөр тайлбарлаж хэлэхээр энгийн ерөөл. 그 자연은 총 세계식 그걸 뭐라 그래요? 몽골 말로? 자연은 총. энгийн ерөөл. 인기로. 그래서 이제 그럼 우리 예수 믿는 사람들이 받는 하나님의 축복은 뭐라 그러는가요? Харин Бурханд итгэдэг хүмүүсүүдийн ерөөлийг юу гэж хэлэх вэ? 그건 특별한 총이라 특별한 총. Тэрийг болохоор онцгой ерөөл гэж хэлдэг. 그건 특별한 거예요. Тэр бол маш онцгой. 그래서 그 예수 믿지 않는 사람들이 잘 되는 것을 보고 부러워하지 말 것. Тэгээд 예수 믿는 사람들요. 예수 믿지 않는 사람들이 잘 되는 것을 보고 부러워하지 말 것. Тэгээд Есүст итгэдэггүй сайн сайхан амьдарч байгаа тийм хүмүүсүүдийг хараад атаарахгүй байх. 그 다음에 그 32절에 보면 Тэгээд дараа нь 32 дугаар ишлэлдэр 미디안 사람들이 나오죠. 미디안 사람들. Мидиан гарч байгаа. 미디안 사람들은 우리가 누가 생각나나요? Мидиан гэвэл хэн санаанд орж ирж байна? 모세가 젊은 모세가 사람을 쳐 죽였죠. Залуу Мосе хүн цохиж авсан байгаа. 그리고 미디안 땅으로 달아났죠. Тэгээ Мидиан нутаг руу зүгтдэг. 40년의 시간을 보냈습니다. 40 жил амьдарсан. 그 모세의 장인이 미디안 사람이에요. Тэгээ Мосегийн хадам эцэг нь Мидиан хүн. 이드로라고 하는 분이셨죠. Yetro гэж хүн гардаг. 그 미디안 사람은 이스라엘 백성을 도와주는 사람들로 성경에 나타나고 있습니다. Тэгээ Мидианчууд Израильчуудад тусалдаг тухай Библиэлд гардаг. 그래서 하나님의 일을 도와주는 사람. Бурхны ажилд тусалж байгаа хүмүүс. 또 하나님의 일을 이렇게 협력해 주는 사람들. Бурхны ажилд нэгдэж байгаа хүмүүс. 그 사람들도 하나님의 복을 받아요. Тийм хүмүүсүүд бас Бурхнаар өрөөгддөг. 34절부터 42절까지 한번 읽어보시겠어요? 34절부터 42절. 33-аас 42 дугаар ишлэл хүртэл уншия. 33-аас 42. Мидианы хөвгүүд нь Ефа, Ефер, Ханох 34절부터. 네. 34절. 34요? 34-өөс эхлэх юм байна. Авраам нь Исаакийг төрүүлсэн билээ. Исаакийн хөвгүүд нь Есав болон Израиль. Есавийн хөвгүүд нь Елифаз, Реуэл, Еуш, Ялом, Кора болоо. Елифазийн хөвгүүд нь Теман, Омар, Зефи, Гатам, Кенад, Тимна, Амалек нар болоо. Ремуэлийн хөвгүүд нь Нахат, Зера, Шамма, Миза болоо. Серийн хөвгүүд нь Лотан, Шовал, Зибион, Ана, Дишон, Езер, Дишан. Лотаны хөвгүүд нь Хори, Хомам, Лотаны эгч нь Тимна юм. Шовалын хөвгүүд нь Алиан, Манахат, Евал, Шефи, Онам болоо. Зибионы хөвгүүд нь Ая, Ана болоо. Анагийн хөвгүүн нь Дишон бөгөөд Дишоны хөвгүүд нь Хамран, Ишбан, Итран, Херан болоо. Езерийн хөвгүүд нь Билхан, Заван, Якам болоо. Дишаны хөвгүүд нь Уз, Арам болоо. 네. 그 아브라함의 이제 계통인데요. 아브라함이 우르tum гарч байна. 아브라함은 이삭을 낳았죠.
Авраам Исаакийг төрүүлсэн. 이삭이 태어난 때는 시대적으로 언제쯤일까요? Исаакийн төрсэн үе нь яг цаг тооллын хувьд хизээ байсан юм болоо? 주전 약 2060년경. 2060 주전 BC 2000년경. Тэгээ манай эртний өмнөх 2000 жилийн өмнө 그 이제 이삭을 낳고 이삭이 리브가와 결혼했죠. манай эртний өмнөх 2000 оны үе байгаа. Тэгээд Исаакийг төрүүлээд Исаак нь 하나님 그 아브라함이 늙은 종을 보내가지고 아들 이삭의 아내를 데려오라 그랬죠. Авраам хөгшин боолоо явуулаад Исаак хүүдээ бэр сонгуулахаар явуулж байгаа. 리브가는 믿음이 좋은 여자였습니다. Тэгээ Ребека гарч байгаа. Ребека нь итгэл сайн эмэгтэй байсан. 믿음도 좋았고 그 인품이 좋아요. Тэгээд итгэлийн хувьд сайн бас юм үзэсгэлэн гоо эмэгтэй байсан. 우리 예수 믿는 사람들은 그 인품이 좋아야 됩니다. 인품? 인품이 뭔가요? 그 캐릭터. 그 사람의 인성이 좋아야 돼. 저 사람은 좋은 사람이다. 그 훌륭한 사람이다. 그걸 뭐라 그러죠? 네. Ребека болохоор итгэлийн хувьд ч сайн байсан. Хүн чанарын хувьд бас тийм сайн эмэгтэй байсан. 좋은 여자예요. сайн эмэгтэй, сайн хүн, сайхан чанартай. 예수 믿는 사람이 믿음도 좋아야 되지만 그 성품이 좋아야 됩니다. Тэгээ итгэгч хүний хувьд итгэлээрээ сайн итгэлтэй байх хэрэгтэй. бас сайхан чанартай байх хэрэгтэй. 첫째는 믿음이죠. 첫째는 믿음입니다. нэгдүгээрт нь итгэл. 리브가는 하나님께서 나에게 아브라함의 아들과 결혼하라 그러신다는 것을 깨달았어요. Тэгээ Ребека бурхан наваг Авраамийн хүүтэй суулгах гэж байгаа юм байна гэдгийг итгэсэн байгаа. 그러고서 어떻게 했습니까? Тэгээд яасан? 친정에 그 자기 어머니 자기 친정을 뒤로 하고 이삭에게로 빨리 떠날 것을 결심했죠. Тэгээд яасан гэхээр төрсөн эцэг ихээ орхиод Исаак руу хурдан явсан. 그 믿음은 하나님의 성령으로 우리 마음에 주시는 믿음이 있잖아요. Тэгээ Бурхны сүнсээр өгдөж байгаа, бидний сэтгэлд өгдөж байгаа итгэл байгаа. 다시 한번 들어보세요. За дахиад сонсоорой. 하나님께서 성령으로 우리 마음속에 회개를 통한 믿음을 주세요. Бурхан ариун сүнсээр дамжуулаад бидний зүрх сэтгэлд гимшлийг бий болгодог. 그다음에 우리 몸이 하나님 말씀을 순종해 나가야 되잖아요. Тэгээд бидний энэ бие бидний үйлдэл маань Бурханд дуулууртай байх хэрэгтэй, хандах хэрэгтэй. 믿음은 속에 있는데 이тгэл бидний дотор байна. 순종하지 않으면 어떻게 됩니까? Дуулуургүй байвал яах вэ? 그럼 야고보 2장에 있는 것처럼 Яаков 2-р бүлэг дээр гардагтай адил 그 죽은 믿음이다. үхмэл итгэлээ. Үхсэн итгэл гэж. 또 야고보 1장에서는 Тэгээ Яаков 1 дээр 그건 마귀적인 신앙이다. хорон 사탄의 믿음이다. сатаны итгэлээ гэсэн байна. 지식적인 믿음. Тэр болохоор зөвхөн мэдлэгэн итгэл байна. 마귀도 알고 있죠.
сатаныг мэдж байна. 예수 Сатан 믿으면 бас мэдж байгаа. 예수 믿으면 구원받는다. Есүст итгэвэл аврагдана гэж сатан мэддэг. 죄 용서 받는다. Гим нүглээ уучлуулнаа. 하나님의 자녀가 된다. Бурхны хүүхэд болдгоо 알고는 있지만 гэж мэднэ. 사탄이 믿나요? Харин сатан бурханд итгэдэггүй. 순종하나요? Бурханд дуулууртай байдгүй. 그렇게 하지 않죠. Тийм биш тий. 지식적인 믿음. Мэдлэгэн итгэл. 그건 아주 위험한 믿음입니다. Тэр бол маш аюултай итгэл. 말은 잘해요. Ингээ сайн ярьдаг. 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다. Тийм байж болохгүй, ийм байж болохгүй, тэгж болохгүй. 또 다른 사람을 판단할 수도 있죠. Тэгээ бусдыг бас шүүж олно. 저 사람 뭐 저렇다, 이렇다 판단할 수 있죠. Тэр хүн тэгсэн ингэсэн. 자기는 Харин 자기는 정작 순종 안 하는 거예요. өөрөө дуулуургүй байдаг. 그 위험한 믿음이 죽은 믿음이죠. Энэ бол үхмэл аюултай итгэл байна. 그래서 이제 이삭이 리브가와 결혼을 하고 Тэгээд Исаак Ребекатай гэрлээд 이삭이 나이가 많아서 결혼했어요. Исаак нэлээд настайдаа гэрлсэн. 물론 리브가의 나이는 아마도 이삭보다는 나이가 많이 어린 것 같아요. Ребекагийн хувьд бол Исаакаас залуу байсан. 그래서 이제 아이를 가졌는데 쌍둥이를 갖게 되었죠. Хүүхэдтэй болоод ихэр хүүхэд төрүүлдэг. 지금 이게 역사가 중요한 거예요. Энд яг энэ түүхийн үйл явдал нь чухал байгаа. 역사는 Түүх бол 이 계통을 우리에게 보여주시는 거예요. энэ үр удмыг биднэрт үр удмын тухай харуулдаг. 믿음의 계통, Итгэлийн үр удам. 그 불신앙의 계통, Үл итгэлийн үр удам. 또 적그리스도의 계통. Христийг эсэргүүцэгч нарын тийм үр удам. 우리가 아까 함의 자손들 중에 블레셋이 있었잖아요. Тэгээд түрүүн бид нар харсан Хаамын үр удамд Филистчүүд гэж байсан. 그래서 이제 리브가가 아이를 낳았는데 쌍둥이를 낳았어요. Тэгээд Ребека хүүхэд төрүүлээд хоёр ихэр хүүтэй болсон. Хоёр ихэртэй болсон. 첫째가 에서고 둘째가 야곱이죠. Эхний хүн Есав, хоёр дахь нь Яаков. 에서는 피부가 붉은 사람이에요. Тэгээд Есав нь болохоор улаан арьстай хүү байсан. 에서. Есав. 붉다는 뜻이죠. Есав гэдэг үг нь улаан гэсэн үг. 그래서 에서의 후손이 이제 에돔 족속이에요. Тэгээд Есавын үр удам нь Едомчууд болдог. 이 에돔 사람들이 아주 악질적인 사람들입니다. Тэгээд Едомчууд болохоор тийм муу хүмүүс ээ. 그러니까 Хорон хүмүүс. 자기 동생 야곱의 후손, 야곱이 형 에서의 발목을 붙잡고 나왔어요. Тэгээд Яаков төрөхдөө ахыхаа хөлнөөс бариад төрсөн. 경쟁자, Өрсөлдөгч. 질투심이 많은 Өрсөлдөгч тийм 그런 성격의 야곱은. Яаковын чанар нь аюу тийм өрсөлдсөн чанартай, тэрсэлсэн чанартай. 동생들이 보통 형하고 막 경쟁하잖아요. Ер нь ингээд дүүнер хүүхдүүдийг харах юм бол дүүнер нь ахтайгаа дээд ах эх нартайгаа ер нь их тэмцэлддэг тийм ээ. 막 싸우고 Хоорондоо задлтаал, имаа булаацалтаал, 형 거 뺏어 먹고. ахыхаа амийг булааж идээл. 야곱은 어머니하고 사이가 좋아요. Яаков ээжтэйгээ илүү сайн байсан, ээжтэй илүү сайн. 성격이 가정적이고 성격이 온화한 사람이에요.
Тэгээд зан чанар нь тийм гэр бүлсэг, тийм өргөн уудам сэтгэлтэй. 형 에서는 харин Исав нь 아주 활발한 사람입니다. тийм 아주 성격이 활발해. 남자 같은 성격이에요. эрэгтэйлэг зан чанартай. 막 들로 산으로 뛰어다니는 사람이에요. Гүйж цогцсон тийм зан чанартай. 그 아버지 이삭이 에서를 또 좋아해요. харин эцэг Авраам нь Исаак нь Исавтай илүү сайн байсан. 그런데 문제는 뭔가요? 하나님이 누굴 좋아하셨나요? харин бурхан хүнд илүү сайн байсан бэ? 하나님께서 뭐라고 말씀하시죠? бурхан юу гэдэг гэхээр 말라기서에서 Малах ном дээр 내가 에서는 미워하고 야곱은 사랑했다. би Есавыг үзэн ядаж Яаковыг хайрлсан. 하나님이 사랑하는 사람이 누굽니까? Бурханы хайртай хүн нь хэн байсан бэ? 야곱이에요. Яаков. 근데 야곱이 좋은 사람인가요? Яаков сайн хүн байсан уу? 야곱은 썩 좋은 사람이 아닙니다. Тэгээ яг үнэндээ бол Яаков тийм ч сайн хүн бол биш. 형 에서를 속이고 Ах Исава хуурдаг. 장자권을 빼앗고 Ахынхаа ууган хүүгийн эрхийг булаадаг. 아버지를 또 속였어요. Бас аавыгаа хуурсан. 그 아버지의 축복권을 빼앗았어요. Тэгээ 아авынхаа 아버지의 축복을 자기가 빼앗았죠. тэр ёроолыг өөртөө авсан байгаа. 하나님께서 내게 축복을 주신다. 이걸 믿어야 되는데 Бурхан намайг ёроодгоо гэдэгт итгэх ёстой байтал 자기가 막 나서가지고 막 일을 하는 사람이에요. өнгөл амар далгунаагүйгээд идэг нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг тийм. 하나님보다 앞서가는 사람이에요. Бурханаас төрүүлж хөдөлдөг тийм хүн. 그럼 어떻게 되죠? Тэгвэл яах вэ? 그럼 어떻게 됩니까? Яах вэ? 고생길로 들어가는 거예요. Зовлонгийн зам руу явнаа. 예, 야곱과 같은 행동에 대해서 우리는 그것을 인본주의라 그럽니다. Тэгээ Яаковын тэр үлдэж байгаа байдлыг ингээ харах юм бол хүн төвт үзэл 인본주의. 인본주의에 네 가지 특징이 있어요. 네 가지 특징. Тэгээд энд дөрвөн тийм онцлог байдаг хүн төвт үзэлд. 첫째가 뭡니까? За нэгт нь 첫째, 인본주의는 아주 교활해요. хүн төвт үзэл нь маш бардам. 교활하다는 걸 세기식 교활하다는 거 지금 우리 너밍 씨가 말씀하시는 것 같이 다 이해가 되는 건가요? 교활하다. Тэгээ бардам гэдгийг та бүхэн яг юу гэж ойлгож байна вэ? 좀 어려운 말인데. 예. 두 번째는 인본주의는 хүн төвт үзлийн хоёр дахьт нь 아주 악질적이에요. маш тийм хорон муу. 한번 딱 물으면 안 놔주는 거예요, 그냥. 계속 물고 늘어지는 거예요. Тэгээ хэрвээ ингээд зуурлаа гэх юм бол ингээд эцээ хүртлээ зуурдаг, тавьдаггүй. 세 번째는 인본주의의 성격 아주 치밀하고 조직적이고 아주 계산적이에요. маш юм нарийн тэгээ системчилсэн 조직적이고 세 번 계산적이다. маш тийм тооцоотой. 아주 꼼꼼하게 일을 잘하는 거죠. тэгээд ингээд бүр наривчилсан. 네 번째 마지막으로 인본주의. Тэгээ хүн төвт үзлийн дөрөвдөх нь юу вэ гэхээр 인본주의는 아주 똑똑해요. маш ухаалаг.
스마트폰이잖아요. 스마트폰. 우리 스마트폰. Бидний мэддэг нөгөө энэ ухаалаг утас байгаа. 똑똑하잖아요. Ухаалаг утас маш ухаантай тий. 이런 사람은 일을 잘합니다. Тэгээ ийм хүмүүсүүд ажлыг маш сайн хийдэг. 세상에서도 잘 살아요. Тэд бас сайхан амьдардаг. 교활하죠. 악질적이죠. 또 치밀하고 계산적이고 조직적이고 똑똑하고. 교활이에요? 교활. 교만이 아니고? 교만이 아니고 교활. 아, 교활을 이제 그 영어로는 크레버 하다 그러는데 크레버. 남수레자우 씨. 교활이라고 하는 단어 알아요? 교활? 사전 한번 보세요. 사전. 사전이 있어요? 교활. саяны ихний ярьсан бардам гэдэг биш юм бэ шүү. 영어로 크레버가 있어요, 옆에? 크레버? 예, 잠깐만요, 목사님. ихнийхээ үгийг хараадах юм хүлээж аваарай. 교활. Залтай, овдон. За. Тийм байна. 뭐예요? Залтай. 무슨 뜻이래요, 거기는? 몽골에서는. 무슨 뜻이라고 돼 있어요? 자, 그래서 요 네 가지 특징이 있잖아요. 인본주의. Тэгээд энэ хүн төвт үзэл 3 ийм онцлог 4 онцлогтой. 요걸 그대로 교회로 가지고 돌아와 보세요. Тэгээд энэ онцлогийг яг тэр чигээр нь цуглаанд авчирлаа гэж бодъё. 인본주의를 교회로 가지고 들어왔다. Тэгээд энэ хүн төвт үзлийг цуглаан дээр ингээд авчирлаа. 우리 주일학교로 차려보자. За, хүүхдийн цуглааныг нэг сайхан болгочихё. сайн болгоод үзье. 우리가 교회를 열심히 한번 차려보자. За, цуглаанаа нэг сайхан сэргээе. 근데 방법은 인본주의예요. Гэхдээ тэр цуглаанаа сайн болгох арга нь яг энэ хүн төвт үзэлтээр төвлөрсөн. 일이 잘 될 수는 있습니다. Хэрвээ тэгэх юм бол яг ингээд сайн байж болж болно. сайн болж магадгүй. 근데 여기 인본주의에 결정적인 약점이 있어요. Тэгэд энэ хүн төвт үзлийн нэг сул тал бий. 뭘까요? Юу бол 인본주의를 사용하면 하나님께서 도와주지 않으세요. тэгээд хүн төвт үзлийн одоо энэ зан дөрвөн шинжийг агуулсан байх юм бол бурхан туслахгүй. 처음에는 잘 될 수 있는데 Эхэндээ яг энэ аргаар цуглааныг сэргээгээд үзье гэд энэ аргыг хэрэгжүүлээд сайн байж болно. Чуулган өсөж магадгүй. 결국에는 실패합니다. Тэгээ харин төгсгөл нь сүрнэ. 우리는 그런 것을 생각해야 됩니다. Тэгээ бид нэр ийм зүйлийг сайн бодох хэрэгтэй. 야곱은 인본주의로 기울어졌어요. Яаков энэ хүн төвт үзэл рүү хазаасан. 돌아오는데 시간이 많이 걸렸죠. Тэгээд бурхан руу эргэж ирэхэд тэр маш их цаг хугацааг зарцуулсан байгаа. 시간이 얼마나 걸렸나요? Хэрэг хугацаа зарцуулагдсан бэ? 20년 걸렸어요. 20년. 20 жил зарцуулсан байгаа. 우리가 이제 성경 이제 역사를 이제 보는 건데요. Тэгээд Библийн ингээд түүхээр ингэж харж байгаа. 여기에는 너무 중요한 일들이 많이 포함되어 있습니다. Тэгээд маш чухал зүйлсүүд энд бий. 역사 속에 교리적인 문제도 들어 있고 Энэ түүхийн энэ үйл явцад 교리. Шиг юу лээ? Сургаал ингэж хамрагдсан агуулгдсан байгаа. 역사 속에 교회
교회론도 들어 있고 성령론도 들어 있어요. Энэ түүхэд чуулганы онол, ариун сүнсний ийм онол ингээ бүгдээрээ хамрагдсан байгаа. 그래서 이제 제가 서두에도 말씀드린 것처럼 이 역대기를 공부하게 되면 Тэгээ би ихэнд хэлсэнтэй шаштар номыг ингээ судлах юм бол 사무엘상하 열왕기상하를 전체적으로 다 이해하게 된다. Самуэль болон хаад номуудыг ерөнхийд нь ойлгоно. 네, 거기까지 하고 기도하겠습니다. Ингээд залбираа тусгая. 거룩하신 하나님, 하나님의 은혜와 사랑을 감사합니다. Ариун бурхан минь ээ, таны нэгүсэл болон хайранд талархъя. 살아가는 학우들을 하나님께서 기억해 주시고 Хайртай оюутнуудаа та санаж, 하나님께서 늘 함께 해 주시옵소서. та үргэлж хамт байгаач. 하나님만 바라보는, 하나님만 소망하는 믿음을 주시옵소서. Зөвхөн бурханыг харж, зөвхөн бурханд итгэж байгаа тэр итгэлийг өгөөч. 또 통역하며 수고한 너밍 씨에게도 하나님께서 함께 해 주시옵소서. Орчуулах хийсэн намтай бас хамт байгаач. 다음 시간에 만날 때까지 하나님께서 저희들을 다 보호해 주시옵소서. Дараагийн хичээлд уулзах хүртлээр биднийг та хамгаалж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, баярлаа. 말스타. 네, баярлаа. 감사합니다, 목사님. 네, 안녕히 들어가세요. Бүгдээрээ баяртай.